Ove bobice su ljekovite pa su idealne tokom zimskih mjeseci. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. A u ovom videu govorimo o bobicama kleke. Drugačije se naziva klekovača, klekinja, venja, smreka, smrika, smrča itd. Od kleke se u narodnoj medicini najčešće upotrebljavaju bobice, ali je čitava biljka ljekovita. Njezina ljekovitost poznata je još od davnina. Kleka je diuretik, pomaže kod oteklih nogu, nazeba, astme, kašlja, virusnih infekcija, kod problema sa digestivnim traktom, čisti organizam od nagomilanih otrova, potiče znojenje, izlučivanje urina, čisti krv i jetru, poboljšava apetit. Spisak oboljenja kod kojih pomaže kleka je mnogo duži. Pomaže i kod oboljenja bubrega, mada se ne smije koristiti u pretjeranim količinama jer može dovesti do kontraefekta. Za pripremu ovog čaja uzimaju se osušene bobice i preliju se sa vrelom vodom. Na 2 decilitra vode potrebna je 1 kašika bobica. Nakon 15 minuta čaj se procijedi. Tokom dana trebaju se piti 3 šolje ovog čaja kako bi se potaknula izmjena materije u organizmu i ispoljio efekat dejstva kleke. Glavna ljekovita komponenta kleke je etarsko ulje. Klekinje se i danas koriste kao dobar diuretik i uroantiseptik kod hroničnih zapaljenja mokraćnih puteva. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Želim vam dobro zdravlje.